Jack Toronto unu aketwa no mo free yeso enko ya bremo e wo my Ghana mu mo betwa ye ntro mo di yawu ene John Dramani Mahama ya feel papa Prof Bema wo kwa atum say yes jet ma de ma panyin fata no rough na go for de enko yo chiakai abusia ejebo anya ede aba beduru adenta dwompan ne metia mani agi a make say at long last no I finally no ye papa John Dramani Mahama Mahama say be ye oman ni yie what is san ko for John Dramani Mahama asan aka no hu biem ama MPB for no ayam asiomo adenta make sa abusia edin adwompan ne aka krata working call aka fufukin aka be man fa dem enye for what I say YouTube channel no Beki TV mo subscribe nya de enfa emaye se be video be drop bia no wo so sabe de ebeka ye ho ana wade tia se endi samanyokuo papa amodwene oman Ghana ho SIA John Dramani Mahama se won san medi omanim because no ana sabi o eni pa otie Ghana man sun John Dramani Mahama na eni pa wo bre no wase what tia se enti endi for no appreciating more ene sai de eletin se won mra flag bearer enye de mo no meji Ghana man enye de ensi ho we ena Mahama ebaye no na akwaye ase ase weka ye hunu ne ekọ na no running mate ekane no odin na chi sa atam na kufu adu ne Bawumia katasum yemia so de kwaye court sem ayeje akonwa no sa running mate no ye maame Prof Jane what you say ye maame oba tuntum na hana what you say oba ne ho ofe oba otimu se sa oba we se de chese obedi Ghana vice president chia what you say obedi mampanya chi be as vice dia na se ye maami enya de a ode Ghana sika e ba betwitwi makeup se Bawumia yere no oye vice yere mponi o hwede we a ne makeup tie en crime is aka se Bawumia yere no ne makeup ni nyina no okra every India na bi so free China edaba na wa hwe makeup e free India na China eba we ya na apepa na wepa enti ese ntem be seconds bia no otwi makeup foforo eno ejina so ama Ghana sika no akofom ohia akodale oman no makeup no kwati o enti am Prof Jane John Dramani Mahama na amanfo ehwe running mate odene ba no wasan ayi maame ne biem wayi maame ne biem adna ba eno ama MPP manyuko no ayam hyehyɛ atɔ mo so ɔhawdie amane abɔ mo so eno ti yawa pai John Dramani Mahama na me won hyira won tun kwanam sɛ watimi asan ade ye maame Prof Jane aba ye maame de otimi sɛ won de so ba be anwade ena ɔde ba ɔman Ghana mu nti wa wo hwa me wa wutie me awe adwempan ne fan Beki TV fan mesraw ye nyina for support entai papa John Dramani Mahama chi because o tabruchira wonim aso American twede we a kane no na o tabruchira na wo hyepo no ma ko Ghana na no man easy ene ma na untwes kakase sa ata mo mpone yesu batakofo adu no Bawumia baayi abusua oman nim ayedendendene ene obia na abusua nya problem ene akofo adu mamuo no ama obia na abusua e oman Ghana mu anya o how kese because abusua fo no udiska kwa enso mo wo ye projector ene ni aton wem akofo adu amamuo no da bia to adiem tinyam amamuo a emo papa emo aye obi a hotel chira okasa support akofo adu that means say sai nipa kro no onye project bia o Ghana o maso bebo bra e wo man Ghana mu ana sai nipa no eye ahoya na ni bra bi ene woni mu say won do so on pe John Dramani Mahama asem ana won pe endis asem ntebeko go die enkokwana because obi anu a wo ye badwema na dwum da okan won modam a hotel chira say ya obe support akofo adu mamu dabi no kwa de e ba akopɛ obi anu obe ya saade no because o check the way akofo adu mamu no ekona Bawumia ena na kwaye editing na yede abatoa ene yesi dan wo ha Bawumia enye dan na wusisie no ene yede bu man o dabi adwuma yede bu man because sa tax na mo jeje nyina no ye hu ne mo de ye sa tax akese a mo jeje nyina ye hu ne mo de ye so what is sa tax de ye table kire ye twa tax afeso a ye sign ayede e file for tax esa enye bi back ba Ghana akufo adu the tax akese abegugu
Ghana no afi bia nso ema wo san kofale tax nti de eji woni nyina na ekombotom nti eye ani bre aba MPP fo num na wei ene Nyankopon ya adom na John Dramani Mahama e de obatan oba kudrofo ye wa me eye Prof Jane aye de aba abedi na chi oba tuntum se wio na ha kama ahofefo oba tum se yes wo kasa kra na etofo ma na de apai nti John Dramani Mahama esan eleti ye maami eye omo ye yie pa ha ni pa bebre MPP fo no because omo ye maami ndi bre okuta na John Dramani Mahama asan de na ba na eye omo ye yie pa nsa 24-hour economy no eno ene sei no ye de bebu Ghana man 24-hour economy no John Dramani Mahama e de eba no ye maami no esoso ye de ebe omochi dom ye maami no e de sabio ni bia na ho odin obatampa oba wiase nyina anom nofo oba ono de wo se wawo ama sabio na se atre sempo ano anwea ene ye maami eye Prof Jane ntoba bi se de obi anom nofo na wo ye batampa ne de ebe den na sabio adwemponi aba ne tirim ama o de Ghana sika akotwimeka se Bawumia yere na Bawumia yere ya to aba mpo ma no e ma ne me ye first lady empoi ene wo ye se yo nti e maami eye Prof Jane ono no vice ene ono yo vice ndika vice crowd ye ene ka obedi scan pa enso ho say ye maami wo hwe na makeup crowd na mse wo no crowd no wo twi crowd na eketu bi light one na fa na niem ka kra bi tuntum ko so kuta ne honam dada ne bi ne Bawumia yere nti mesrew ene so okoto aba entuma Bawumia otuma Bawumia medonyame taxa Bawumia be san de aba na be jonsem e de be Bawumia wanka wo kan se obechi $1 gina ho na dollar na obechi gina dollar edrimika gidi wo kan nom da to wa because atam no opportunity no ene Bawumia abasele Akufo-Addo out ama ese Akufo-Addo ntimi nkasa biem na anu ye Akufo-Addo ekoma na na last speech e parliament hwede wa Akufo-Addo ye nanim ano de te wo utim sese ene wo breko so ni tirim pa chese nya adwen papa adwenpone ena ewra na oni tirim sa Akufo-Addo papa panyini wo de ko so de wo nya katua wase oman poto ama ne Ghana obi esu ene Ghana fo man nyina no ene omoto mo fofofo obi aso oman no enkoye nti we Bawumia nti wo mfale ade on Bawumia wo mfale hwe ena wo san nya kuduro I chest out eba abote se yes anto aba ma na wa nkoto ma Bawumia why na nkoto aba Ghana ho fa ma afi we emugamu o I agan afi ene wo no e agan afi because afi we ya de John Dramani Mahama send back mumpo John Dramani Mahama wo ba Akufo-Addo so nya 8 years awie na wadi esika awie a fa omusuo kọ fa omusuo Africa na mine so ekọ because Bawumia esa betra so a Akufo-Addo third time me kan se mi da kire mo sa Bawumia na esa ebeba de a Akufo-Addo third time nto na hwe Akufo-Addo the first time o the second time na the third time eba nika Ghana ye beton because now Ghana aya we are singaton football aton we aton aya ton na ne aton Ghana mine no na ayera every ewiase ne ya change Ghana din we Akufo-Addo Bawumia tabusa we de aseda ne de ma John Dramani Mahama ene ayinwom ene de ma no nti we de Jack Toronto beko oni ni aketua no moye de ya mo beko Mahama beba Jack Toronto beko oni ni aketua no moye de ya mo beko Mahama beba Jack Toronto beko oni ni aketua no moye de ya mo beko Mahama beba Jack Toronto beko oni ni aketua no moye de ya mo beko Mahama beba Jack Toronto beko oni ni aketua no moye de ya mo beko Mahama beba Jack Toronto beko oni ni aketua no moye de ya mo beko Mahama beba Jack Toronto beko Akufo-Addo oni Bawumia mo ma ba ye hia mu biem ye hia mo bo Ghana from Jack Toronto unu aketua no mo free so enko ne ya brem e wo my Ghana mo be twa ye ntro mo di yawu ene John Dramani Mahama ya feel papa kukudrofo bema wo kwa atum say yes jet mama de mampanyi fata no rough na Akufo-Addo de enkoye o chiakai mampanyi fata no papa ntuze na adre de ne tirim nyina ya adwempa
but akufo adon no aka say odi kan ayede abu no abu mfia dada nti oba ni nyina na adwene kita ni nyina say Ghana fo no mbe me football club na mjram mbe twam agan 1 2 3 4 5 nti say de Bawumia na adwene say ko so pe oba edna ba say me ka kire me ba bo te be ka kire say afu asanto na okoti we Singaton ya Guinness World Record at disqualify ni na ka Bawumia e be pent na running mate so because they be musua if John Dramani Mahama ho John Dramani Mahama 2 a na MPP for na de ATM ene mo ne MPP for munya hu hwe boko opposition na mo kwa mo bi mu da adwempan na me ka kire mo me de say si me because adwene kita mu nyina ese pese me nkumnya mo man ni aye tene nkeje tax e de o man yi na mo da mo je tax na embotom e na mo de hye e na mu die ye gote ese Bawumia so koto e train e daba Bawumia na train na okoto de baaye no ti se skana mu je nyina we na wutimi de koye adna sa 7 years na mo tena so nyina wan koto train ama na aka be some months na mo be free so akono e na wo se na de da Ghana fo Bawumia amfa o we de amfa ketekete kra me kana ko we da kire mu tabusa se na campaign no e be koso campaign gidi butu ye be pamo Jack Toronto e na onua e from my Ghana so akọ Jack Toronto no nua akufo adu Bawumia ye be pamo amakọ nte se de ye ma me Prof Jane and John Dramani Mahama as some running mate as vice president of 2025 I be ko akoto aba this year December John Dramani Mahama nyagopo won shira won to kwanem so de maami asamba na yenyere the support every time e wachi peace out odo mi kokro ma ba o namba to ko e do he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na me ye ne den tuna fi na send e kwa ba tu na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia jalo dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe na wo kwa bote ko criɛs extra man mesrawo me kan for tap send amount so you so iPhone and also the time no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrawo and I wo send so a mesrawo o first transaction abey no wo so wo hia promo code no so ba adwempan hene adwempan hene e da gu yes ntimpacho wo bogu a wo Europe ko da wo benya 5 euros free before the some party for some can tap send at amount oh America so Canada dia mama $10 to miss now man how oba won for say en kwa ponte no bia kwa so pe mpacho wo bia no na eko some kwa ponte de man download this see atena fie mpacho na relax no se mpie kwa ponte bi mi hu say me kwa ponte mama na dia am de kwampo ni say first for no mu credit card nko a and na dia tap pull amount mo se dikanfo obehu ye mobo wose unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asɛmde atadwe yate dende ti tap aba ama hiafo se SMS ka nko Ghana na rate no so kama yentwe bi dia mama mesraw me ka fama on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me age fine I na 5 euros free ano mo Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade for the uni se me na tap here come tap send abusia rate mo hene adwempa hene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi